Hakaba sedang jungka fifth panta rupa kop football tournament hamadan dielek kai ke senong nongkra ka paham Maulin Sport Club kalayo ban kori ka nam job ke beningkong. Hadin bakalala ban penlim no ke nongkra paham jeri de san la saukul kata aleng ba katai berka hadin ke jingya khai. Ya kata ke lumpung yelek kai la perlong da right nongkra hakaba ka nongrim jongki nong elam ka right nongkra ban perlong yete ke lumpung yelek kai kalong ban wanra ke jingya teli hapadeng ki pajba nong syong syong haka right berakhaju ko por ban kentiu ke kam yelek kai jongki khon samla. Kibelai don lang sengi sedang jong ketika football ke right nongkra kikin tubi ba Marcos Martin presiden ke HNYF Hariboy kum ukong san nang tau ba Don Roy Xiar ba sensi lingdo kinong ilam raj kinong ilam sunong jong ketika tan bat kiwe kenang ba kalau berpenyatli yang ini kinong chong sunong hari right chong bahak pakai nongkra te masuk penong ini kitim kibapoy yang mereka jipin perkai mereka panta lupa kop nangai skam tapi nangai ting mempersih program ya kan itu teman kabang menda negara sawat niu ide kurus sama tu orang berkakai nikloi ban kesam yang karai para rekam menopor ban nikloi lu ban kesam yang pergi kurus sama kibodan yang kasa jilek kai tentang apa football ba ngaji usnu bagarai kila ji organize kini tournament ngaji ikut kubur ngaji television mereka asli dari sini berkembang yang baru lang ban sakhi pati hame ban pe ya sah kon lebih lembah dari tournament Olimpiade negara